ko mēs šodien darījām. Aha, tad Margaritai būs iespēja paskatīties, ko mēs šodien darījām, un arī sev kaut ko atzīmēt, ja, un lai viņa ir gatava nākošai nodarbībai, ja. Kā, Kā lūdzu? uh, es padomāju, kādas teikumu. Es veidoju. Nu, labi, tu vari sev pierakstīt to, ko tu esi veidojis tagad. Jā, Mēs runāsim par Renāta teikumiem, ja? Tā, tu pagaidām, Ivan, lūdzu pieraksti savus teikumus, un tad pēc tam iesim arī pie tevis. Tad, es jau tavs pirmais teikums - tagadnē. Pīles peld upē, kamēr zēns makšķerē. Super, tagadnē. Kāpēc tu domā, ka šīs teikums ir tagadnē? Nu, kāpēc ir tagadnē? Jo darbības mm, vārdi ir tagadnes formā, ja? Tad tu vari sev divas pierakstīt. vārdi, arī peld, makšķerē. Mhm. Ir tagadnes formā, ja? Uzreiz es rakstu paskaidrojumu. Nu, es nerakstīšu šeit. Es domāju, ka šīs teikums ir tagadnē. И потом у нас ё, да, то есть я просто ставлю запятую и записываю объяснение. Когда мы с вами вот так работаем, это допустимый формат. Когда вы делаете для школы, то вам придется писать полное предложение, ja? Pagātnē kāpuri pārvērtās par tauriņiem un zāle kļuva zaļa. Vai kāds redz šeit kļūdas? Šeit ir divas kļūdas, vai kāds no jums zina, kādas ir kļūdas? Nelielas, bet ir. Pēc laika viss ir superīgi, viss ir pareizi, ir pagātnes formā. Pagātnes pagarinātājs pareizi, Renat, pārvērtās. Tas ir pagarinātais variants. Tas kaut kas ir noticis, un tagad mēs redzam rezultātu. Tad jo darbības vārds pārvērtās. Nu, kāpēc garumzīmes nav? Tā. Nu, neviens neredz kļūdu. Renāt, varbūt tu pats? Padomā, Renāt, vai tas ir vienkāršais teikums, vai, Mm. nu, kāds ir teikums? Tas taču nav vienkāršais, tas ir saliktais, vai ne? Jā, Nu, tur ir divas daļas. Un mm. tā, nu, tur ir divas daļas. Tur ir, pirmajā daļā ir, lūdzu, kas, ko izdarīja. Что сделал? Kāpuri. Tas ir teikuma priekšmets un ir izteicējs. Tā ir pirmā daļa. Un otrajā daļa - zaļa, zāle, kļuva. Atkal ir priekšmets un ir izteicējs, vai ne? Ir divas daļas. Un tās divas daļas nekā neatiecas viena pret otru. Tad starp daļām jābūt komats. Tā ir pirmā kļūda. Pirms un šeit jābūt komats. Un vārds zaļā jābūt ar garumzīmi. Конкретā zāle кļuva zaļā. Она не стала зеленая, а стала какой? Зеленой. Вот в данном случае слово «заļa» должно носить форму локативā. Да? Tad un zāle kļuva zaļā. Ja? Divas, nu tādas mazas, mazas kļūdiņas, bet tas nekas. Jā, Renat, tagad izlabo lūdzu visu, un mēs ejam pie trešā teikuma nākotnē. Meitene nolasīs ziedus, un zēns ķers zivis. Padomā, vai šeit ir kaut kāda kļūda?
mm, ja, Kur? r, mm, nolasi. Nē, nu tur viss ir pareizi. Ah, ah, eh, eh, pie, Pirms pirms un pirms vārdu un n- jābūt, jābūt eh, k, eh, o, komats. komats. Pirms, Komats. jā, pirms vārda un jābūt komats. Vai visi saprot, kāpēc šeit jābūt komats? Sofija, vai tu saproti, kāpēc šeit jābūt komats? Nu, tāpēc, ka tur ir divi. Divas. Es nesaprotu, kas tas ir. Divas daļas. Kā tas nosauc? Divas daļas. Jā. Nu, tas ir divas atsevišķās daļas. Ренат, skaties, tev ir divas отсевещās daļas, две отдельные части. Как определить, насколько они отдельные? Первая часть, в принципе, не имеет отношения ко второй. То есть, если мы могли здесь сказать, девочка соберет цветы, и трава будет зеленеть. И трава без девочки с цветами позеленеет, да, и девочка с цветами без зеленой травы проживет. Две отдельные части. Неважно, что между ними стоит ун. Перед ун в данном случае будет запятая. То же самое здесь. И девочка отдельно может собрать цветы, и мальчик отдельно без девочки тоже запросто поймает свою рыбу. Да? Поэтому это две отдельные части. Как еще можно проверить? Если мы можем вот этот союз, это сайклис, да, заменить на бет. Ренат, прочитай это предложение, чтобы здесь было не un, а bet. Meitene nolasīs ziedus, bet zēns ķers zivis. Вот сейчас возникнет у тебя вопрос, если здесь будет bet. Нужна запятая или нет? Eh, Ну, будет такой вопрос, ставить или не ставить? Или ты четко знаешь, она здесь нужна? mm, Ну вот, я заменила. Перед bet всегда ставится запятая. Вопросов даже быть не может. Вот в тех случаях, когда мы можем наш союз un заменить на bet, и смысл не изменится, вот тогда 100% здесь перед un нужна запятая. Вот я здесь заменила, но разве изменился смысл предложения? Вообще не изменился, да, как девочка со своими цветами, так и мальчик со своей рыбой, ничего не поменялось. Вот когда мы можем этот он заменить на бет, и смысл не потеряется, вот тогда перед он нужна запятая, да, в других случаях она там не нужна, тогда этот он будет соединять две части предложения, а здесь этот он, наоборот, как будто бы их разделил на первую половинку и на вторую. Все остальное замечательно. Ренат, поясни, пожалуйста, почему ты решил, что это предложение в будущем времени. mm, mm, jo eh, nolas darbības Darbības. Мгм. vārdi nolasīs Un mm, ķers nākotnes forma. pareizi. Darbības vārdi. Ну, я не буду писать, какие. Мы понимаем, что оба, да? Darbības vārdi teikumā ir nākotnes formā. Совершенно верно. Viss. Ļoti labs darbs, Renāts. Malacis. Paldies. Tā, Margaritas šodien nav. Sofijai bija izpildīts, tad Sofija, tu esi nākošā, un pēc tam tad Ivans. Sofija, um, pastāsti man savus teikumus, tāpat kā Renatam. Ja? Kāds teikums ir tagadnē, kāds ir pagātnē un kāds ir nākotnē. Un pēc tam Ivans man pastāstīs savus teikumus, un tad runāsim. Sofija, lūdzu, kādi ir tavi teikumi? Nākotnē ir meitene ķer tauriņus, jo ir vārds ķer. Ķer ir tagadnes formā.
Mhm. Nu, bet tu saki nākotne. Vai tā? Oi, Pirmais teikums tagadne. ir tagadnē. Nu jā. Nu, kāds ir teikums? Mm, tagadne. Jā, Meitene ķer tauriņus. ķer tauriņus. Tā, labi. Jo ķer ir tagadnes formā. Tad jo darbī, tas такое, bez. Vārds ir tagadnes formā. Un tagad, Sofija, izlasi lūdzu vēlreiz uzdevumu. Mm, Kāds bija uzdevums? o, uzdevums bija Lasi. skatīties uz bildi un veidot saliktus teikumus. Mhm. Tagadnē, pagadnē un nākotnē. Aha. Dažādi teikumi dažādiem bildes objektiem. Tā, neko nepamanīja uzdevumā. Pamanīju. Nu, ko Mm, nepamanīja? vajag Nu, kā saliktus. saliktie vajag teikumi. Jā, teikumi jābūt saliktiem. Vai tavs teikums ir saliktais? Nē. Nē, ir vienkāršais. Labi, es pieņemšu, bet tev jāzina, ja, ka uzdevums jālasa uzmanīgi. Ja? Nu, tad nākošais teikums ir pagātnē. Uh, meitene lasīja ziedus. Tā, nu, tagad mēs atkal redzam, šis nav saliktais teikums, vai ne? Jo nu, mēs тогда meitene, ну ладно, пусть так будет уже. Ну, пусть будет все как есть, ничего страшного. Jo darbības vārds ir pagatnes forma. Darbības vārds. Nu, jā, tur ir vienīgais. Ir pagātnes formā. Tā, labi. Un tad nākotnē. Mm, meitene, uh, meitene lasīja ogus. Tas būs Oi, pagatnē. oi, meitene ies mājās. Jā, varbūt. Un tas arī ir vienkāršais, vai ne? Jā, viss Mhm. vienkārši. Darbības vārds ir nākotnē. Tā. Tad, kā tu domā, Sofija, kāpēc es uzprasīju jūs uzrakstīt saliktus teikumus, nevis vienkāršus? Nezinu. Es jums pastāstīšu, kāpēc. Paskatieties uz Renata teikumiem. Viņam tur ir dažādas daļas, un viņam var būt dažādi paskaidrojumi. Ja? Mums jāskatās, vai abi darbības vārdi ir tagadnē, vai nākotnē, vai pagātnē, vai tikai viens darbības vārds. Mums tur daudz par ko jādomā. Un tā arī bija ideja. Lai jūs varētu salīdzināt, vai jums viena daļa tikai ir nākotnē un otrā ir pagātnē, piemēram, tā arī var būt, ja? Vai jums abas divas daļas ir vienā laikā, vai jums tur var būt kaut kādas dažādas konfigurācijas, ja? Tas arī viss būtu pieejams. Tāpēc es uzprasīju rakstīt tieši saliktus teikumus, lai jums bija moments, par ko padomāt. Ja? Nu, bet, Sofija, ko izpildīja, to izpildīja. Nākamreiz tu jau zināsi, ja? Ka vienkārši jālasa uzdevums uzmanīgāk. Labi? Jā. Super. Ivans, nu davai tavi teikumi. Tad vispirms mums būs tagadnē. Meitene nepušķi, Meitene. Ko? nepušķi. Aha. Pušķi. Jā. Nu, tas ir saliktais vai vienkāršais teikums? Vienkārši. Tas ir vienkāršais, bet bija jābūt saliktais. Nu, labi, kāpēc tas ir tagadnē? Tāpēc tā meitene pušķi. Jo
darbības vārds, Ivans. Tieši tāpēc es prasu, lai jūs visu rakstāt, gan uzdevums, gan paskaidrojums jārakstā. Jo pēc tam jūs neko nevarat pateikt. Nu, tāpēc, ka viņa nes pušķi. Nu, un vai viņa nes to pušķi tagad? Vai tas bija vakardien, vai tas būs rītdien? Nav saprotams, kāpēc tu izvēlējies tieši šādu darbības vārdu. Tāpēc, ka šīs darbības vārds ir tagadnēs formā. Tad uzdevums ir teikums tagadnē, tad darbības vārds jābūt tagadnēs formā. Tagad viss ir saprotams. Nākošais mums bija pagātnē. Meitene savāca ziedu pušķi. Savāca ziedu pušķi. Nu, atkal vienkāršais, vai ne? Pēc prastoja. Mm, Jo, jo jo, darbības vārds ir pagātnes форма. Здесь у нас глагол в прошедшем времени. Здесь она несет, несет прямо сейчас. А здесь она собрала, то есть она уже это сделала. Это то, что уже произошло. Значит, это предложение в прошедшем времени. И осталось у нас только накотне. meitene atnesīs mammai ziedu pušķi. Atnesīs mammai. Ko atnesīs? Ziedu Mammai pušķi. ziedu pušķi. Jā. Ziedu pušķi. Tas ir atkal vienkāršais teikums. Это опять простое предложение. Un tas ir nākotne, jo darbības vārds, nu tur ir vienīgais, ir nākotnes formā. Vai mēs varam kaut kā papildināt Ivana teikumus, lai tie teikumi ir saliktie? Renāta, padomā par tagadnes teikumu. Mēs varam to kaut kā papildināt. Re, kur ir mūsu bilde. Vai mēs varam papildināt to teikumu? Sofija, vai ir kādas domas, kā mēs varam papildināt teikumu? Meitene nes pušķi. Tagad meitene nes pušķi, jo viņai vajag uzdāvināt to mammai, piemēram. Nes pušķi, nu, может быть, lai dāvināt to mammai. Pareizi. Viss ir tagadnē, все, абсолютно, да, здесь дarbības варди, тогда мы меняем, да, потому что и давинат, и нес стоят в форме настоящего времени, да, поэтому предложение остается в настоящем времени, но становится сложным вместо простого, да, Вань? То есть мы просто дополнили это предложение своими мыслями. Ваню, прочитаем задание еще раз внимательно. Вот само задание. Mēs gribam skatīties uz bildiem, vajag salikt uz teikumus tagadnē, pagātnē un nākotnē, dažādi teikumi par dažādiem bildes objektiem. Par dažādiem bildes objektiem. Un tagad paskaties uz saviem teikumiem. Meitene nes pušķi, meitene savāca ziedu pušķi, meitene atnesīs mammai pušķi. Objekts ir vienīgais - meitene ar pušķi. Bet vajadzēja dažādi bildes objekti. Ja? Atkal, esiet uzmanīgi. Опять, будьте внимательны. Да? Посмотрим на предложение Софии.
Meitene ķer tauriņus. Одна девочка, которая ловит бабочек. Это одна meitene. Meitene lasīja ziedus. Девочка собирала цветы. Это уже другая девочка. Meitene ies mājās. Мы не знаем, какая из девочек пойдет домой. Там их три. С мечом, с очком и с цветами. Ну, как бы вроде бы я могу подумать, что та, которая с мечом. Вот я бы сюда даже pripисала meitene ar bumbu ies mājās. Tā varbūt pēc peldēšanas, vai tur vēl kaut ko. Un tur, nezinu, kaut ko. Ja? Vai tāpēc kā. Все что угодно, чтобы предложение стало сложным, а не простым. Да? Задача была составить сложные предложения о разных объектах. Да? Не просто все время об одном, а о разных объектах. Meitene savāca ziedu pušķi, да? Ну, допустим, это про ту же самую девочку, да, уже допускаем такой момент. Как мы можем поменять это предложение, чтобы оно стало сложным? Все вместе думаем, да, не только София, а думает и Ваня, и Ренат, и София, и Маргарита, которая смотрит эту запись, тоже думает, как поменять данное предложение meitene savāca ziedu pušķi, чтобы оно у нас стало сложным из простого. Kam ir idejas? У кого есть идеи? А если мы сделаем так? Оно стало сложным? Софija, izlasi tagad teikumu. Meitene savāca ziedu pušķi, kā arī ogu grozu. Stало сложным? Jā. Jā, tagad tas ir saliktais teikums. Теперь это сложное подчинение, сложное предложение, не подчинение, предложение. Да, и всего лишь мы добавили вторую часть. Так же, как и корзинку ягод. У нее же и букет, и корзинка с ягодами. То же самое объяснение остается. Здесь нету другого глагола, который мы будем думать. Оно в прошедшем времени или в будущем, или в настоящем. Нет другого глагола. У нас остался один единственный глагол в прошедшем времени. Да, Вань? То есть предложение так и осталось полностью все в прошедшем времени, но при этом получило вторую часть и стало сложным, как было указано в задании. Давайте подумаем про третье Ванино предложение. Meitene atnesīs mammai ziedu pušķi. Как мы его можем дополнить для того, чтобы оно тоже стало сложным? Из простого превратилось в сложное. Хоть музыку включай, пока думаем. Как по телефону, когда звонишь, uzgaidiet lūdzu, un tur dažāda mūzika skan. Nu, Renat, kādas ir idejas? Vaņa, kādas ir idejas? Kas notiks ar mammu, kad viņai iedos ziedu pušķi? Vai mamma nebūs priecīgā vai laimīgā par to? Ivan, kā tu domā? Vai mamma būs laimīga, ja viņai dāvinās ziedu pušķi? Jā, Nu, tad mēs arī varam pierakstīt. Tad meitene atnesīs mammai ziedu pušķi, lai mammai ir приекс. Вот оно наше с вами лай. Значит, предложение стало сложным, причем еще и сложно подчиненным. Мамай ир приекс, я. И здесь у нас уже появляется глагол в настоящем времени. Поэтому darbības vārds надо указать, который darbības vārds atnesīs ir nākotnes формā. То есть это только часть предложения будет в будущем времени, потому что только один глагол atnesīs находится в форме будущего времени. Да? Все остальное предложение мамai ir prieks
в настоящем. По-русски мы говорим по-другому, чтобы у мамы было счастье или чтобы мама порадовалась, то есть как бы в будущем. Получается, что здесь у нас будущее, да, и здесь было бы будущее в русском языке. А в латышском языке такое предложение делится на две части, где только в одной части у нас форма будущего времени, а во второй у нас стоит форма настоящего времени, поэтому здесь мы объяснение никакое не дописываем. Вот так. София, тебе задача попробовать добавить твои предложения и пришли нам в чат, пожалуйста, все три свои предложения, вот так как я их здесь записала, вот tagadnē, pagātnē, nākotnē, можно уже без paskaidrojuma, но только добавь к ним вторые части, пожалуйста. И мы все вместе подумаем, что у нас там получилось, что не получилось. Может быть, возникнет какой-то вариант у Рената, как еще можно поменять твои предложения. Может быть, у Вани, а может быть, у Маргариты. Договорились, София? Хорошо. Супер. Это будет для тебя такая особенная дополнительная работа. Так, хорошо. Сегодня я хотела вам рассказать про два предлога. Это blacus и netalo no, с чем они используются, как это работает. Оставляем это на следующее занятие. Поэтому сегодня мы только с вами разобрали наше домашнее задание. Никакого другого домашнего задания не будет. Внимательно еще раз изучите, пожалуйста, времена, какое у нас настоящее, как оно звучит, выглядит, какое прошедшее, какое будущее, да. Возвращаемся в записи из предыдущих занятий, да, где мы записывали про времена, ну, кутери, рекурир, тагадне, пагатне, унакотне, да, и посмотрите внимательно, как их определять, как создавать предложения, используя эти времена. На следующем уроке займемся предлогами и составлением предложений с этими временами. Маргарита, для тебя остается задание по картинке составить три сложных предложения про разные объекты. Одно в настоящем, одно в прошедшем, одно в будущем времени. Посмотрев запись, ты уже видишь, какие были ошибки у ребят, у кого они были, и как не допустить свои. Твои предложения мы разберем в чате, поэтому, как и София, пожалуйста, пришли нам в чат свои три предложения. Tagadnē tu sūtīsi ar paskaidrojumu. Pagātnē un nākotnē trīs teikumi ar paskaidrojumiem. Ja? Un mēs parunāsim čatā par taviem teikumiem arī. Tad šodien tas ir viss. Сегодня это все. Paldies par jūsu uzmanību. Спасибо за ваше внимание. Jauku vakaru. Приятного вечера un uz redzēšanos. Ага, Redzēšanos. Visu labu!